Loron diak malu karena insira Timor Leste no diaspora, nebe dadawne acompanha ela live streaming agência tatole IP. Hamutu fale hau abilio elonini ia programa entrevista exclusiva. Maluk sira programa entrevista exclusiva ba edição ohin. Ita sekulia konava plano no progresso serviço. Secretário Regional para Assunto Agricultura, Floresta no Pecuária e a Região Administrativa Especial o Ekusi Ambeno. Tamane atu atene assunto Liang idane hamutu kono hau Secretária Regional para Assunto Agricultura, Floresta no Pecuária, Senhora Filomena Sila. Loron diak, senhora. Loron diak, mos. Espera e tenha novidades hoje. Diak, hau ya novidades nebe ke diak, graças a Deus ba aman maroma, tambah hau bele participa iha entrevista exclusiva idane importante teves, ya. Atu itane comunidade sila bele hatene. Senhora Secretária, hafuin tebot simu pose iha bulan Janeiro, Fevereiro sana, musi tine primeiro-ministro Kaira Lassana Gusmao. Itini mandato bulan hatona, saya demi tahala ona iha ekusian. Oke dik, obrigado babi bane dane. Hau hanesang Secretário Regional Assunto Agricultura ba Região Administrativa Especial Ekusi Ambeno, depois de retang tomada de posse, Sua Excelência Primeiro-Ministro, Senhor Kaira Lassana Gusmao, ia dia 31 de janeiro, ia foi em Lalasne. Serviço de BK hau halo ona durante hau assume mandato hanesang Secretário Regional Agricultura, ia buat barak, ia serviço barak ne BK hau halo ona, hodi atende itane malu agricultores sira nebe que sira mai ho sira preocupação oing ho sira nia problemas barak nebe que sira hasoro ia sira nia atividades hanesang natal naing problemas ka preocupação nebe que sira hasoro haurasik tun direta ho di hare saída maka sira enfrenta nomos resolve ona buat balum, maski la barak, maybe serviço barak ona, problemas barak ona, ami consegue resolve. Mas serviço no problema saya direto maka kita fofong hau asumi cargo idane, hau rasik tung hare itane estudante sira nebe que escola iha etaro Sekolah Agrikultura. ya sekolah agrikultura ini yang siramos hanesang fine ba agrikultor haurasik tung hode hare saida maka sira iha kondisaung saida maka sira iha nomos preocupação saida ka problema saida maka sira hasuru haurasik tung hare no resolve ona buat barak nebe que sira enfrenta. Nomos ihana ba haumos consegue tung hare sira fating atu halo pratica iha sukulifau imos ajuda ona sira fos hodibele sustenta sira durante halo estágio ka pratica durante flang tolo. Yeah. Ne prepara ba examen final. Sim, sim. Kalau saya atividade silo liga mas visitação vai ter observação vai ter irritação tono. Sim, ia tempo ne ba ia fulang fevereiro mos hau acompanha itene Sua Excelência Presidente Autoridade visita primeiro vez ba barragem tono nebe que construção ba barragem tono halo iha governo anterior ia tinang 2016 nebe que orçamento hodi hari construção idane ho total hamutuk bilhão sanur sing ida ital hodi halo construção barragem tono nomos iha preocupação ka problema nebe que comunidade natal lain sira hasoro depois de halo construção idane maka sedimentação precisa atu hasai sedimentação nebe que hapara b o nebe que
fornece ba komunidade natar naing. Tambah ia komunidade sira nebe ke hela iha area Nunhenu, sira nia sira lahalai ona natar durante tinang hat o tinang lima, tambah det sedimentação nebe ke barak taka hela sira natar, antau sira bele halai natar ka halo natar durante tinang barak. Neduni preocupação nebe ke sira ato mai hau, e bauing how se buka meus o ensa atau bele resolve preocupação nebe ke comunidade sira ia area refere enfrenta. Mesmo se condição atual Barragem Tono não insana, se continua fornecer na fatinga parado. Sim, Barragem Tono horas na dadão na fatin fornece be ba komunidade sira ia suku lima hanesang oing hawatete suku lima hanesa suku Lifau suku Costa suku Taiboko kunya lalisu nomos iha semana kutuk hawa kompanhia tene sucelência presidente autoridade nomos sucelência ministro agricultura halo primeiro colheita o panen raya iha area natar petun iha tono tambah sira hetang fornece be husi Barragem Tono nomos atu hakarak hatetendet ba ita hutu kata Barragem Tono nia fornece be ba total natar ia hektares atus rihung ida atus situ sanurising hitu. Ia suku lima nela. Ia suku lima nebe ke ohing teme hanesa suku Lifau, suku Kunya, Lalisu, Costa nomos suku Taiboko. Senhora secretária, se ela sala mas federal que o autoridade do Rússia equipamento de gestão de equipamentos halou na normalização vai ter na agricultura. Ele explica yang como vai. Sim. Como vai lá susi irrigação neka ou insa. Sim, quando ba Secretário Regional Agricultura ninia ajuda ba komunidade natar naing sira iha suku Rua, hanesa suku Lifau nomos suku Lalisuk, ne atu normaliza fila fali B hodi fornece ba iha sira natar. Tambah komunidade sira iha area refere hato sene preocupação liu si pedido nebe ke hato mai hau, iha consegue responde sira ne pedido hodi normaliza fila fali B nebe ba sira natar nebe durante ne parado ona ba tinang tolo ona sira lahalai natar nomos iha lorong tolo hau akompanya sira hamutu ko komunidade sira iha sira ne fating hodi normaliza fila fali B nomos agora daung sira começa halo ona preparação hodi kuda natar. Hal essa não se ohen o funcionamento irrigação tono que beneficia ba natar hectare reuni atau situ resen. Mas ni quantidade ba facilita natar na siri, mas quantidade nem ira. Ba total população ba tu beneficia direta ba. Sim, hakara kateteng ba ita kata komunidade ka natar siranebeke hetang B husi Barragem Tono nia suku lima oing hawatete hanesa suku Costa nia area potensia ne ia atus ida senulure singhat nia area cultiva ne iha atus tolu nulu nomos nia area produktividade ne iha 2,5 toneladas por hectares nomos total produção makanesang atus rua hitu nulu resing 5 toneladas por hectares non ini beneficiários nebe ke hetang baidane maka hamutuk atus hat hitu nulu resing tolo ne basuku Costa depois suku Lalisuk hanesang mos area potensia maka atus 5 hitu nulu resing sia nia area cultiva maka atus tolu sanulu resing walu nia produktividades ne maka toneladas tolu por hectares, total produção maka atusia 5 toneladas por hectares, nene beneficiários ia riung ida atus neng nulu resisia. Ba suku Lalisuk iha desculpa ba suku Lifau ia area potensia maka atus neng 5 nulu resisia, area cultiva maka atus tolu hat nulu resisia, produktividade maka toneladas tolu por hectares, ninya total produção maka rihung ida hat nulu resing hitu, ninya beneficiário iha rihung ida atus ida. Ba iha suku Kunya
ninia area potensia maka rihung rua atus hitu rihung rua atus hitu tonuru sing hitu hitu nuru sing hitu diskulpa rihung rua atus hitu pontu rua produktividade maka toneladas 3,5 por hektares, total produção ia atus 5 seluruh sing ida, nini beneficiário ia atus 5 nulur sing sia, e ikusliu maka suku teboko, nia ia area potensia maka atus rua neng nulur sing walu, nini area cultiva maka hat nulur sing walu, produktividade ia hat pontus neng toneladas por hektares, nini total produção maka rihun rua ronulu pontus walu, nini beneficiário hamutu atus tolu ranulu resinsia. Komunidade nebeke area potensia nebeke ohen hau hatete sai sira maka cobre ona ia suku lima nomos ohen hau explica claro ona korba sira area potensia, sira area cultiva, sira ne produtividade, sira ne total produção nomos beneficiários nebeke hetang husi buat hirak nebeke ohen explica. Senhora secretária, ina observação foi sim possível, mas o funcionamento Barazeng Tono a produção, mas produção saída maka behat benefício si irrigação, karik hareka o produto lokal rumah sim kabatar. Korba Barazeng Tono nebeke fornece beba ia komunidade senenatar barakli maka hare. Barakli maka hare, ne maka total area cultivo ansa oin hawatete katak iha rihung ida atus hitu seluruh sing hitu hektares. Antes nia produção to'o 2,8 toneladas por hectares. Nia aplica pratica agrícola diak niniang produtiva sae to 6,6 toneladas por hectares. Quantidade de produção hare bajia badado satu dukatak sidak suficiente, tambane ho politika nono governo aplica hansa ohinotete pratica agrícola diak no inovação fong hodi hasa produção hare ia itania região administrativa especial ecosistema. Sua Excelência, itaharemos ia natar bara quase abandona. Abandona ia ekusi. Mas ia política rumah kala para futuro. Atau responde ba natar sirane. Sim. Politika no governo e nomos secretário regional agricultura e politika ida katak ita iha natar nebeke barak hansa ohin hawatete iha hektares bot. Mai be iha natar barak maka abandona o lahalai. Nenia problema maka be. Ne maka baoing uinsa ita bele hadiah o normaliza fila fale Barazeng Tono tambah Barazeng idane bot. Inomos ita bele halo tang irigasaung kiki ya suku nebe maka natar sira abandona o natar sira la uja. Ne maka baoing hawanesa sekretário regional iha ona hanesang hanuing laos plano mai ba iha hanuing ona katak atu bele responde ka resolve problema nebe maka itane komunidade agricultor sira hasor. Hodi bele normaliza fila fali natar nebeke durante ne parado. Sua Excelência, antes nemos tinha comunidade sira ia suku lifau asa foi no colheita ia suku cunha. Kari resultado ne comunidade sira masih tinha observação que comunidade sira entusiasmo. Kari kita uja ai muruk saída kari. Ida momento ya te colheita resultado. Hakar kateten katak ia fulang Fevereiro, ami halo lançamento rega adubo fong honarang amo adubo idane fo benefício ne bekedia ba agricultor natar naing sira ia tambahnya bele hasae toneladas husi 2,5 bele hasae ba toneladas 5 por hectares 5,5
Ne maka adubo sidane diak tebes nomos ami aplika ona barak laos det ba iha natar mai bemos iha toos iha komunidade ne beke agradece tamba aplika adubo idane bele hasae sirane produção ne maka plano secretário regional e ami mos tau ona ba plano orçamento hodi sosa adubo idane tamba adubo idane husi Japão mai bene ne fabrika iha Filipina iha Filipina ami tau ona plano ba iha tinang oing atau bele sim tinang 2025 atau bele sosa adubo sidane hodi fornece ba iha comunidade sira atau bele hasai serne produção. Senhora secretária, assunto iratamos com a extensionista sira, mas eu estou né então na ia ona extension hira atau apoio na agricultura sui ya sim quando ba extensionista sira tambah ita ia departamento extensionista ita mos coloca ona extensionista sira ba ia kada suku mas ita mos haremos sira ne condição tambah saida tambah ema ida nela bele cobre suku ida ane maka plano ba oing ami mos tau ona osang atu bele cada aldea ou cada suku ita bele tau ema neng rua extensionista neng rua papel extensionista ba iha suku ne atu acompanha ita ne agricultor sira ita ne comunidade agricultor sira acompanha sira nomos monitoring sira durante sira halau sirne atividades sa agricultor atu bele hasai sirne produção. Sim, senhora secretária, íamos ia natar sira neve maka abandona ne tamba beka saira ou aumenta tanto irrigação. Sim, natar sira ne beke abandona ne beke ita hare dadaung iha região administrativa especial ikusi ambeno ninia abandona ne primeiro tamba B. Tambah hau rasik tun direta hodi hasoreta ne comunidade sira barak mak preocupação babe be barak makalah tama ba sira natar antau sira abandona sira bela halai natar e ami consegue resolve ona balu ia suku hanes oing hau tete kata ke suku rua hanes suku lifau nomor suku lalisuk ami consegue resolve mai be iha natar balu tidang idane sir labele kuda tambah rajaung be ne duni hau iha ona hanoing katak atu bele aumenta tan irigação atu nune bele fornece ba iha area natar ne beke oras ne dadau labele hetang be hodi bele halau sirania atividades kuda natar idane kuda hare ba iha natar sirane tambah waing hira itala hare preocupação idane itala aumenta tang irigação antau ita sena fating depende husi importação fos husi railior o insa ita bele hasa ita ne produção maka primeiro questão B ne maka importante ita be persija hare ulu atu nune bele fornece ba ia natar sira ne beke maka abandona ona tinang barak idane primeiro ida segundo kono ba fini mos importante insa dirsai kutu atau bela ajuda itane comunidade sira ba fini e mos tu irmai adubus ne mos importante tamba comunidade barak mos hasuru problema ba ia pesticida ne beke estraga sira ne produção hare idane mos ita persitau mata ba idane. Senhora secretária, produto idêntico, sai famoso o ekusi no idoma fos mamrama. Sim. Ita ia política rumo kala atu desenvolve fos idane. Sim. Ita tere kata ko ekusi nia famoso ho fos ida ohin ita boteme dadau kata fos mamramo. O isa ita bele hasaen ini produção. Tamba fos mamramo det laos famoso harai larang mai beto harai lior. Sila mos gosta tebe so fos idane taba fos idane qualidade dia idane mos na fating ita tau matang ho dihasai nini produção atu nini ita bele mos export by railiur balu ita bele atende te necessidade railarang niang se quando i balu mos ita bele
exporta ba iha railior. Iya, tambah fos idane kapas tebes, idane Persija governo o autoridade Persija tau matang idane, tambah o insa ita bele hasae qualidade no quantidade produção ba fos mamramun ini. Iya. Kare, itu mas ia politika rumah tu fornece apoio fine, liu modo, vai punya grupo agricultor sih, nebe orang tahu ita hare grupo agricultor barak kalau inisiativa kuda mora. Iya, iya. Sim, atu kuliah koda ba horticultura, idanemos Persija B. Idanemos Persija B, tambah comunidade na Tarnain Sira, né, então primeiro kuliah koda ba comunidade na Tarnain Sira, Sira depende ba udang. Se quando udang anta Sira kuda. Mas B, ne maka uhin au Persija aumenta tang irigação. Se irigação atu nune comunidade Sira nebe maka kuda hare tinang ida dala ida, ita bele halo mudança ba tinang ida dala rua. Depois de sira coleta, ita bene beke na fating iha, bene beke se iha na fating, ita bele uja filafali, ita bele uja filafali hodi halo horticultura. Maksudnya kuda filafali homodo, ka tomati rumah, o buat produk lokal nebeke, bele responde mercadoria. Ne maka ohin hau kuliah katak importante liu maka B. B ne maka importante atunune bele responde comunidade sira nenia atividades depois de kuda natar sira bele continua fila fali o kuda modo, kuda tomati, kuda aimanas, produk lokal sira selo. Y tenemos relaciones o acompañamiento, más o menos parte secretaria regional agricultura prepara una extensionista na hira maka serviço muito kosif sukursi. Ya. Felalais amimos halo recrutamento ba itane extensionista sira hamutuk ruanulu nebeke ami destaca ona ba ia kada suku atau bela akompanya itane malu agricultore sira mai be idane sidak bele responde. Iya. Ne tambah ita hare ba iha kada suku. Ia suku ida nebeke bot ema ida la bele cobre suku ida. Antau ami mos tau ona osang ba plano 2025 atau bela aumenta funcionário extensionista para ita bela hare suku nebe ne area luang ita bela destaca ema na rua. O suku nebe area la dung luang anta ita destaca det ema na ida. Tambah papel extensionista ne importante tebes. Tambah sira mak basically ita di comunidade sira, sira maka consola ita di comunidade sira, acompanha sira, uinsa sira bele sai ai kultur ne bekediak, atau ne bele hasai sene produção ba ia produto, qualquer produto lokal sira. Atau bele responde mercadoria. Senhora secretária, ida não se parte da horticultura no funcionamento da irrigação tona. Sim. Cara, a atividade pecuária, vemos durante a saída da halão, tipo pecuária, né? Pecuária no quando a pecuária, how acompanha o itane socialista presidente, Raiwan ini yang bahare centro pecuária nebeke ita iha suku Taiboko, ita iha centro nebeke bele tampung, bele tampung karau mais ou menos senulu resing neng nomos ita iha clínica animal ita iha soke problema nebeke iha fatin neba makabe tambah wanghira ita atu hakiak animal hanesang fahi o bibi o karau importante li makabe mas be problema nebe makasur B, mas B ami buka ona solução, o insa atu bele resolve questão ka problema idane. E semana kotu, tem Ministério da Agricultura nos fornece apoio europeu ka hat. Mas é isso. Ele explica kalian subiran. Sim. Ia semana kotu kita ne Socialista Ministro da Agricultura ajuda ona itane maluk pescadores sira horo pesca slima nebeke atu bele ajuda itane maluk pescadores sira hodi halo operação ka halo serviço tasiniang
atu bele atende resolve ser necessidade balarang. Horsekmos ami distribui ona ro peskas 5 ba itania grupo 5 hanesang grupo iha mopu ia sakaton yang ami ofrece rua nomos iha suku Costa Niniang suku suku Costa yang iha rua nomos iha suku Sunuf yang ida ami ofrece ona mai bela taka dalantan ba iha grupo Siraselo tamba itane sosialisasi ministro mos kuliah ona kata promete ona ba itane maluk pescadores sira kata kia tempo bada sira se distribuitan ro pescas 5 tang atu bele atende tang itane maluk pescadores nebeke o grupo sira nebeke maka sidau ketang husi ajudus idane atu ajuda itane maluk pescadores sira hodi atende ser necessidade lorong-lorong, mai be ihamos regras basira atu bele cuida no utiliza ro nebeke governo o ministério ajuda ona utiliza de dia nomos tem que cuidar de dia tamba ro idane atu bele facilita sira o ensa bele buka ikan nomos tem que ikan nebeke sira hetang ona tenki mamai hatama iha lotas nebeke agricultura iha. Prepara. Sim, a lotas nebeke agricultura prepara ona. Tama ita iha konten teoria rua atu bele rai ka hamos no rai ikan serne no mose alo fang tu tantang ba ita ne komunidade sira. Nema korse kau kuliah ho ita ne maluk pescadores sira tenki cuidado de dia ro nebeke autoridade ofrece ba ita bot sira atunune ro sirane ita bele uja iha tempunaro nomos ho ikan nebeke sira bele hetang lor-lorong lo hatama iha lotas ita bele responde mercadoria nomos merenda escolar atau asai nutrição ba ita nia uang sira wa hira iha tempo aprendizagem. Sim, funcionamento lotas idane ne fana usa o sira mo porcento ne o agricultura ho autoridade ka o ne agricultura de maka sai beneficio direto ida ikan nebeke itane maluk pescadores sira hetang o hira kaili atas larang horo sira nebeke ita ofrece basira sira se mai faang hia lotas iya depois de faang hia lotas ami se husi lotas se faang tu tantang ba itane consumidor sira iya ba consumidor sira nomos idane hanesang recetas agricultura ini yang ba raiwa iya itane observação durante ne antes sila utama foi em cima pose ne itne mandato fulan hatna de lotas ne foi em funciona ka antes ne funciona tuir hauni hatene katak lotas ne funciona queda se governo anterior mai be iha buat barak mak falhado ya falhado tambah Roma la iha ka iya tambah ita ro iha mai be ita ni acompanhamento ba ita ne maluk pescadores sira mak mínimo idane importante mai be ita iha técnico ba pescas niniang nebe que iha direção agricultura atu bele acompanha itene maluk pescadores sira fo consoling basira fo consola e motiva sira o insa sira na fating hanesang nelayan tulen antang sira ne serviço lor makaya tasi ya sira serviço lor makaya tasi idane precisa acompanhamento o insa atu bele hasai sira ne skill sira ne consciência hodi bele buka ikan lor o halo aktividades pescadores nini yang ia tasilar. Socialismo, how fila fali wa irrigação tonanya. Ouvimos kata ia sedimentação sendo kuno yang ba. Sim. Sim. Mais ou menos ita ia política rumah tu halo manutenção kahadia e sustentabilidade ba agricultor siri futuro. Com a sedimentação, né? Ne preocupação bot, ne beke ita precisamos o sambot, hodi hasai sedimentação hirak ne. Mas depois de halo visita trabalhador, encontro ita ne socialisasi ministro da agricultura, iha dili, katak ita precisa maka
hadiah oda matang. Oda matang. Oda matang barajing niang. Tambah, ita tengki koloko fungsionaris ira tengki manteng 24 horas ya tempo udang iha barajing atune waing hira sira hare ona katak udang komesa atu tung sira komesa ihana ba atu bele loke oda matang idane atune be ne beke mota lori ne hose mentas bele sai dala ida husi oda matang idane importante liu maka oda matang ne kona basi de mentas ne los dune ita persija atu sai mai be ne persija osambot mai be plano ba uing parece ita bele resolve idane. Durante parte serviço agricultura, mas um serviço muito com o grupo agricultura barco, com a lata, tudo para acompanhamento técnico, kata ke barco dari barco maka alai nato sistema manual. Sim. Kali kia aplikasi modern. Ya, tambah di rasa agricultura ita iha departamento ABF, nene toma conta atau monitoring ita ne maluk agricultor sira mak acompanha ita ne técnico sira acompanha husi halo natar kuda natar to iha tempo colheita ita iha técnico atau bele acompanha ita ne maluk agricultor natar naik sira. Assunto selo direção agricultura de política para prioridade de continua tamata ba irrigação então nossa produção para futuro. Politika direção regional agricultura, sekretaris regional agricultura maka na fating tau matang ba irrigação tono tambania bele for benefício ne beke bot ba iha natar sira ne na fating tau matang nomos atunune bele hasae produção hare natar nai maksudnya atu bele hasae produção hare. Ya, qualidade, nomos quantidade hara ini. Ya. Na fating sekretaris regional agricultura na fating tau matang ou tau prioridade liu ba iha baragem tono. Tambane bele fornece be ba iha itania area natar. Mais ou menos torna ook ita identificou irrigação hira mak funciona ba itana natar na sira. Quando ba irrigação ne beke ita iha. Sim. Total irrigação iha raiwa hamutuk senulu resi rua. Iha supregião hat. Ne iha o silo passa. Iha o silo iha passa iha nitibe nomos iha Pantai Makassar. Senhora secretária, itu colhemos com a produção pecuária, cara que a floresta então mas iha funcionário valo. Assegura ter recurso natural sih. Iya, ita mos iha departamento floresta. Ita iha funcionário ne beke destacamos iha cada suku. Atu bele protege ita ne rikusang balu hanesang ITK. Depois ai sira ne beke ai kameli mais ou menos ladung barak, mai be ITK barak liu. Nomos ai sira seluk ne beke bele hatang mercadoria. Tambah iha fulang kotuk ita mos hatama ona recetas ba iha kofre raiwa hamutuk total osang rihung ya 17.750 rihung sanul resing hitu atau situ sianulu ba iha kofre raiwa liu husi ITK ne beke hetang alargamento ba estrada. Cada kubiku ida ita halole lau ba kompanyi sira ne be maka atu sosa ITK hirang ne cada kubiku ida atus rua 50. Ita ya politik rumah tu desenvolva ITK kita tambah ohen punya zakat ini kontrol resita bara kono ba ita sim ne maka husi alargamento estrada ne ita kado ona barak ita halole lang ona ITK barak numo satama ona resita sanisa ohen hautemi rihung sanulu resing hitu atu situ 50 ba ya kofre rawa mai be politika ida maka ita presija floresta. Buat tebeke ita kado ona ita persija atau kuda fila fali tambah ita tene katak ITK idane bele hatama resistas ke bot ba iha ita ne kofre rawa dini yang ni duni buat nebeke ita halo ona lelau ba iha ITK serne persija atau kuda fila fali liga ba floresta nian
Karik yang durante nos ita mas hala na prende ona balu. Sida daun balu ke kontra regras liu masa estraga ai Sim. ligo ambente. Ne maka uhing hawatete kata kita ya fungsionari floresta ini ne be kita destaka kada suku atau hare idane. Atau hare idane atau bele kontrolu itania ai sirane beke kuda iha suku. Kuda iha suku atau bele protege ai hirak ne. Emala bele taar biru, emala bele naok subar itane ai teka sirne holi faang ba iha sirne pribadu idane lalos. Ne dunia ami destaka ona itania be fungsionari floresta ba kada suku atau bele protege itania rikusuing ane sang oi hau temi de ai teka o ai siraselo atunune idanemos bele hatang waing hira kando ita hal ita koa arbiru kakado arbiru ai sirnemos bele fo impacto ba mota sobu uma halo Indonesia bot ba iha itania iya sing ba itania komunidade sila. Mas durante ne ia interista ona ka la ia kono ba kontra bando sila kontra regras sila ba ta ai arbiru. Sim, sim, iha ona. Itamos ita iha ona regra ida ba komunidade sirane beke ia sirania area mak ia aiteka muris ia sirane area wengiran sira atu kadomo sira tengki halo karta ida mai ang karta conhecimento ida mai ai kultur atu nune mai be ai sirne sira hetang porsentu balo i ai kultur hetang porsentu balo Ita bela informa baik na kurasi da lidiuba serviço agricultura mais ou menos itania berarti la prioridade saída ma kita sehala prioridade ba serviço agricultura ni iya prioridade agricultura ni ba agricultura ni yang mak oin hawa tete ona katak presija atau tau matang bot ba ita di malu agricultura sira oin sa ita bela sai produção hare tamba durante ne barakli ita dependente ba iha produto impor hanesang fos ne importante liu tamba iha região administrativa especial que se apeno ita ne comunidade barakli maka comunidade agricultor o insa ita bele acompanha sira for motivação na fating basira o insa sira labele hanesang berpindah-pindah lahan ya, maksudnya kuda hotu ne siraba kuda tang ya sa rais ya selu depois sa halo mudança maksudnya berpindah-pindah lahan lah idane ladun dia na fating manting ho sira ne lahang ne beke sira iha ona o hasa atunune sira bele hasae sirne produção ba iha produto lokal la os dit bahare ba batar sira ba produto lokal sira selo idane importante liu precisamos haremos ba irrigação importante tamba wengira ita tu hasa itane produção produto lokal importante liu makabe idane importante liu atu raiwa idane raiwa liu si sekretario regional agricultura persija hare ba asunto idane tamba asunto idane importante liu yeah. Senhor secretário tamba questão tempo yeah. Ita bela agora bela fonética tina mensagem vai tina agricultura sira ya ukusembe sim dia antes atu hakoto hauninia dia fuang senebeke oing hawato ba iha area agricultur niang hau karak hato mensagem ba itane maluk agricultor sira katak sela iha agricultur na saungne sela lao tamba ita dependente liu ba iha railior ne dunia usu ba itane maluk agricultor sira na fating tau consciência na fating iha hanuing ne beke dia halo mudança ba ita bot sirne hanuing atu bele sai agricultur ne beke diak atu bele hatang primeiro mercado segundo ita bot sirne necessidade lor tá tamba saída husu ba tamba wenghira ita ihane hanuing ne beke diak atu halo mudança ba iha ita ne região idane importante liu maka agricultor
tambah comunidade Barak Liu, itane comunidade Barak Liu la acesso serviço ia cada edifício, mas bem itane malu agricultor, itane comunidade Barak maka moris vida agricultor nenia. Jadi udah hausu ba itane malu agricultor sira, na fati ia consciência, atu saya agricultor ne bekediak, atu nune bele hatang itane mercadoria ne importante liu, nomos husu ba itabot sira, atu na fati manteng ho itabot nenia bida hane sa agricultor sira, atu nune bele hasae produto lokal sira hane sanghare, batar, fehu no sira selo. Obrigado wain ba itabotnya presença ia mini studio agência Tatole IP ia ekusiamel. Iya. Maluk haranai sira. Programa entrevista eksklusiva ba ide sound oi nini mane roha mane. Hau abilio ilo nini hamutu ko equipa produção. Ato obrigado wain e adeus.